Sizler ата-энеси ушул биздин жаңылбасын ичинде чакан программа, концерттик программасын баштап уруксат этиңиздер. Биз күткөнбүз бул күнгө толук бир жыл чыдабай, каалоолорду алдын ала каалаганбыз баарына. Амансыңбы балаты, амансыңбы жомогум, бүгүн коркпойм бөрүдөн, бүгүн коркпойм түлкүдөн. Аязда караны, чоң курчуну көрүнөт, кел жаңы жыл тезирээк, жакшымаалы күнгөйүң, тартууласын батыраак. Саламатсыздар урматтуу ата-энелер, жана кесиптештер, жана сүйүктүү окуучулар. Жаңы жыл кубанычка, үмүткө, тилектерге толгон эң ажайып майрам балдар. Жаңы жыл ар бир жүрөгкө кубаныч, үмүт, жаркын тилектерди тартуулаган өзгөчө майрам. Ак буудай аппак кыш шамдар жалтыраган балаты, белек көтөргөн аяз ата, баарыбыз күткөн керемет күндөрдүн башталышы экен, балдар. Анда эмесе концерттик программабызды баштайлы. Биринчи не кылабыз? Хорубузду ырдайбыз, ана хорубузду коюп берайын да. Болды, aytıyor. Canlıcalın başkasının canlıcalın şarkısı canlı kaynayacağımızın canlı çok kopmasın. Aynen. Başka götürür. Hadi oraya çıktı. Oraya çıktı. Hoş geldin. Çakışlar, canım. Beko. Bu özellikle de çattan alırız. Allah'tan Allah'tan. Bana kamera çatan. Uy, oğlum Allah Aptal kapalarında kar çaptan kaykara, muzlu kozacını konkret bayanlar. Vay zaman. Çek. Sen mi çizdin? Vay zaman. Deniz. Mereka
Son. Topalar böyle çanal üretemedi çiğnedi dallar. Denizden kapatıyor. Ay zaman sana kadar diyor. Dekavı kanda koy. Bayram olur. Lut tahta kumda teyze dolmuyor yoktu var orada. Gene bir kız var. Hadi bir çıray taşınca maksud Şimdi tane. gidince alayı alıp gele şartlısı. Dağı camıcılık gelip kubattı. Bağrımızda şıklandı. İşte para kubaçoğum ben de yakın edeceğim. Al sakal ayakta. Oy молодец. Var. Yaşlaydı, aldı açar. Düşür balonu. Oğlum, şunlar düşür balonu. Ha? Ay ya, ha, bayçı gel. Kısa saat koyuyor, kırmıştım odana. Ay ya, bay Mamat. Bay Mamat, bay Mamat durum ya. Nurdan'a başını dur. Kısa günleri, görüş süreçlerini, Başla aytı, kıyım balak daha başla. Ana beri var katlayı da komacını da biraz da sonraydı. Ana aytçım, hadi kararız. Aytım bay aytı. Zırının başına aytı koy bular. Başlayayım mı? kısa günleri, görüş süreçlerini. Babat desem ben de gördüm ne sana tut. Bay orada duruyor. Nurdan'a sen etmesin mi? Valla yine zaten. Bak aynen ayetlerim hiç ana doğru cama da ender olan tatlı olur. Güzel beyaz çıtırla valla. Nurdan'a etmesin mi diyeyim? Nurdan'a. Nurdan'a. Kısa bak giyin çapası, bak taraf üstünde, benim yaşımın takkandayım. Oy sabah bulur молодец. Ha? Ana valla bileyiz ha ya. Biraz duruyor. Yigittin hayratı gibi siz aybatı ezildirin köpürülerin derinin taybatı Hazay baba hayratı gibi siz aybatı ezildirin köpürülerin derinin taybatı Hazay baba taybatı aval karam köpürü aslanlar der taybatı Tutanın yavunda kamu karışkan Tupagi kardeşe alışkan tanışkan Alda alda diye getir Alkışmak namuslar Akka kaldı akanda, ateşli kafanda Var sürüp duyguları, oldu stopatarda Yerler zaten oynasan, elim gül doymasın Aykırmaz olmasın Mırzaların diktiği, canları kırktı Atasan tanrıkay, tanrıkay kırktı Ufandı canına, uğraştı kanında Ağır geriye tuttu
Öde dur yolda yapıyorum. Sizlerden canlı bayramlarını için yürekten kutluktayım. Жыл санап, жыл бойы күткөн жаңы жылыңар силерге жакшы ийгиликтерди алып келсин. Жакшы окугула, эжеге берген ишеничин актаган мыкты инсандардан болгула. Ушуларды тарбиялап өстүргөн Мурапбекке сизге дагы чоң рахмат, урматтуу адилер. Bir баланы колун көтөрүп, bir баланы окутуп, үйрөтүп, бул мугалим үчүн чоң эмгек. Ал эми күнчалык деңгээлде бул жаш курамына салыштырмалуу концерт даярдоо болсо дагы Мурапбек сиздин эмгегиңиз ишиңизге ийгилик болсун. Ар дайым ийгиликтер менен коштогон 2026 жыл сизге ийгиликтер калып келсин. Ушул бөбөктөрүңүз менен аман эсен жаңы жылга өтө алыңыздар. Сиздердин да үй-бүлөлөрүңүздөргө тынччылык болсун, бакубатчылык болсун. 2026 жыл Кыргызстандагы тынччылыкты алып келген жакшы жылдар болсун. Барыңыздардың келе жатқан жаңы жылыңыздар менен құттықтаймын. Жаңы жыл жақсылықтың, игіліктің, бақыттың жылы болсын. Барыңыздардың үйіңіздерде тынчылық, аманшылық болсын. Баршылық, тоқшылық, елімізде тынчылық, аманшылық болсын. Ел арасында біздер тынч болайлық. Біздің балдар ушул кичинекей бөбөктөрүбүз быйыл 1 класска келип, алгачкы турмуш жолуна алгачкы жолу кадамдарын таштап отурушат булар. Баягы мектептен башталат экен баардык нерсе атам басым таанытып, ушундай тарбияларды берип аткан Мурапбек ага чоңдон чоң ыраазычылык. Келечекте эң алдыңкы чыган жигиттерден кыздардан болот деген үмүтүбүз эң чоң. Менин балам эле деген эмес, биздин бала эле, биздин кыз эле деген уул кыздар болот дегенге биз өтө ишенебиз. Үчтөгөнүн уулу эле дегенде мен окуттум эле деп сыймыктанган балдар кыздар болсун. Биринчи эле баланын аты чыгып жакшы жерге барганда ким окутту эле деген нерсе сөзсүз болот. Ал биринчи мугалими ким эле деген ошол суроо тез берилип, тез сурала турган балдардан болсун. Ошолордун арасында сенин атың дайым аталып, алдыңкы мугалимдердин катарында жүрө бер. Анан дагы бир нерсе, биздин балдар бул жылды өтө күтүшөт экен. Бизде ата-энелер айтышты, мен ата-энелер комитети катары айтып коеюн. Береге ешқандай берилбесин деп барлық нерсе тыюу салып, бирок ошол сетип булар өтө кичинекей балдар экен. Биз кичинекей символический гана берек кылып балдарга өзүбүз ата-энелер өзүбүз алып келгенбиз. Ошону тапшырдык. Программасы өтө татаал болуп, алдап жөнөтүп атабыз, ушул жөнөтүп атабыз, токтом турбалап, жаңы жыл келатат, кадайга берет, алдап. Билбейм, биздин убакта булар башкача эле, булардын заманы өтө башкача немеге туш келип калышты эми. Ишенесизге? Бирок түшүнбөстүк болуп калыптыр өзү негизи. Биринчи мен салым деген адам бар. Биз дагы катып турдук, сенин тиешең жок, убакыт сен каласаң качка берек берген түнү депчи. Жок, балдарга биз эме кылганыбыз Команды балдарың жакшы окуду? Аябай жакшы окуду. Баары жакшы окуйбузбу балдар? Ооба. Аны менен калдыгыбыз келеби? Ооба. Мында жакшы окуйбуз, баардыгы жакшы окугандарга беребиз. Баарыңарга жетет, шашпай тургула, баарыңарга жетет. Бардыгыңарга жетет, Аяз ата алыс жактан бериптир да силерге. Жакшы окушту, сабакка уктап калбай. Ушунда дагы окуйсуз, Жакшы окуйсуз. жакшы окугуну кичилик бербей коесуңарбы? Бербейт, Аяз ата бербей коюштар. Быйыл жакшы окубай койсоңор, кийинки жылы Аяз ата бербей коет подаркасы. Ана ата-энелерибизге чоң рахмат айтайынчы. 1, 2, 3. Подарканы арындай алдыңарга койсоңор.
Bedenime taştı ırız bir, topçuluğumdu elge ağlarken, canlı joda adama bana, obanışka dolgun bakır bir. Canım kesin canım, bizlerdeyiz bugün canım, ayağında kurçağın sıkır, yıkıratı akbar canım. Canım kesin canım, bizlerdeyiz bugün canım, ayağında kurçağın sıkır, yıkıratı akbar canım, yıkıratı Jaz gülünde gülde tursun har bir günüň, 5 gündük bul kıska ömürde oynap gülgün. Ömür bizden ötüp getse kayra gelbey, koldan gelse jarkıra